Kiambo tekeno kwa eno onto no kangu wa Kongo diantoteta. Mono weno mwana, mono weno nleke, mono weno gundi, mono weno ntekolo. Ngudiambuta, ngudianleke, senke entompe. Konso unakaka lumwena. Yimono ndoyo, madi ya masamba manga sengene na iza tombuluela mundinga ya kikongo. Kiaku. Kiangani, kiaku mbuta kina mvudi mbuta. Leka si kama mukwenda tuna Tsuki za mpembe zizele kuna ntu. Leka si kama mukwenda tuna leka si kama kadi tunakwenda kaka endose yakino kanche ntu unakwenda pembi kaka kibaki sanga ko yanimvu nkikaka zigiantikilango kuntwala kezilendi giantikilo kukosiko lunja isa teto eno la vita kutoka yone mbuta za wantu mbudi za wantu ekuma emvu zigiantikilanga kuntwala ke kunimako mono mpe madi ya mvovelevo ki simba zompeko zenda ya ukaka yani ntsukiza mpembe zizaya kama na pembe sakaka ntwa onto no mantadi ni mono kutukina koko munu muntendose yakinu lezimina omanga kiwabweke kwa kinu wasengenena kanchuntu luntadile mambo entwala onto no sungula kutu mwamu konko ya same mono diaka mono imu anankento yaenda baki konko ya same konko ya onto imene kituka empile yoyo kaditu yani mfumo nzambi dia kasoba ntete mambo wana tutabute mvuza yanchi kila na kuna kosi kosi dia onto dia bana pembo kuntwala kwa kinu ntete katuka tembadi kedifuene kutuko kedifuene ko owa ukikilo mono mwana mama katuka tembadi yiza wakwanika kezo ntsukiza mpembe leka sika mankwenda kakatuna tanchi kedivovele kovo yekiboba kekiboba ko ingangwe zazi ingango ntsukiza meza mpembe keze za kiboba ko za luka kikilo zandwenga kikilo keza kiboba ko idina vo leka sika mamkwenda tuna otutaduma otutatunga otutavova otutatalombazi otutavuata tunagindu dilampe wana efulu kewa unako idina ikulu vovesanga vuduboke la biro de tidi lukengezi kadi yani uta vanga mama ntisi mambo mangolo kikilu biro de tidi lukengezi yao baba kamene kuna nchi ya Kongo RDC kuna zunga kia Kongo dia kati of Kongo Central kuna vata dia kimpesi kewauna ko iwauna kikilidina vo oyeto tuvwanda nkonsi za kinzenza kani kutumpe yeno lukalanga kuna nchi zetu kuna zunga ya Afrika biro de ti di lukengezi nge vosumbili kake fulu kia kina nge osumbili kuna nkati kuna kwa kino mfuta kebatungidiko keba zibwidi nzilako bokele sakaka biro de ti di lukengezi yani boske kuza kutia monine nzila kadivo kupasudile nzila kutia zile nzila una biro de ti di lukengezi osumbile fulu kia kuwa una yengindu wazatungisa enzo wako mono nzo wame ena nzole bokela kaka diaka yao biro de ti di lukengezi yaumpe betuma vanga ngeki akina bevovanga muna kifalanse vo kroki muna ki mputulukezo vo planta di casa muna kikongo tuvovelevo enkubikilu ntete yanzo batudila yo muna papela muna lukaya lwa mpembe mpasivo watuma monavo ova kuku ova sukudiame ova sukudia wana okuna sukudia kinzenza vokotelova vovilukide yoku wele kunambazi ya ubevanga ngajo voka tukidio kwa kuna so giantikilo tela misa wa egiaka yantiko tela mayanzo ya betunga biro de tidi bafuana bena
kuna ngia ntikilo yate kuna mfokolelo bafuana benangeye wenda kakwa bokela tayo guizana kwa oya kebevona kwa wantu biro de tidi ngita kuluza isa kikilu luendo kwa kuna o tela mese gyaka yako o mene tela mese gyaka ntete bayantika we kutubevovanga tebeka tebeka crepsage kikutu muna kimputu crepsage kutu muna kimputu nkibevovela reboki tete bayantika bafete tula wao muna muluti lomaza ngevo fete kadienzo onso no fete kala yemaza wa bokele sampeka kayao biro de tidi lukengezi ya mpemaza be kote sanga makatu kidi kuna mbazi makatu kidi kuna nzila makotele ate kuna lumbulo wa biro de tidi lukengezi antido wa unzo ngina ya unzo lelete kanzo ya ina kikilu ya mpwene kalan wa antikita baki sako awe kikilu nkantalo mfite otekele ya mpe vanga ngesalo kyokyo ya ubabokela kaka bezi di bafimpidi enzuaku batadi divo batomene sila simon singa uvutulo kenzo ya ovonga intalo ina oleva intalo ina enzuaku nantalo kingandi mfite otekela ya isalo mpedi akakiko bevanga enge vuka mangokoko video amengita vange kwa kuna pu katuka wenda mvutu kididiaka biro de tidi lukengezi ongita vange video wano koko video yo kaka yovo video yovo kini yolu mwena kadiki mvutu kila diaka ko ngongo ame idinavu njua kuna yao mwene vo teka yukantikizen talum tekela biro de tidi lukengezi maingi bevanga ngeye voku mwene nomba konsonekena kako mono vo tuidile nomba ya biro de tidi lukengezi mono bosiku tuikila kwako ya ukikilo salo beta toma kyovanga babaka mene kuna Kongo dia kati Kongo Central kuna Kongo RDC kanti kibesa dilanga kaka kwa kuna Kongo dia kati kunti mbela ya Kongo RDC kwenda kwa obekwenda kungola ku Kongo Brazzaville ku Gabon vom lumokene kaka lutomene guizana ya kwenda kwa obekwenda ngaidina vo biro de tidi lukengezi yao uzulubena lubokela mpasivo lwasadisa esaluyeno ke ludidi diaka kumukanda vo yeto kwa kumono kadi nzimbu ya tuikidi entoto kutunkhatu nzimbu ya tuika kantike bantu ungilako nzimbu ya tuika kezimoneke manutadi lyo mamana dinavo biro de tidi wizide mpasivo katusadisa katwakatu kamunandilo zazinavo twadilanga kotokaka otuikide nzimbu makanda tukalanga mao bebanzi kilanga yetu twaiza kunsiza kinzenza eluzingula onso no latoma kyongolo okwa kumbe ena okatuide kiufuta kikilovetele okwa ku nzimbu ketutotanga zoko dinavo lubokela biro de tidi lukengezi ingeta luto masala yoyo